Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka by admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. U MLA ka UDP namo kayao uba nujor ki sungo hak pasau terik u yayong arja penrio u la kentui kinong rep bakin penan kami kisap ki phong bala yo ji kai pentebet kenang banlong kinong sengkam sengjam batwan pentikna ya ka kamai kaji ke bane dak bakular ru ya ka jing kersyan haki jing persyang ki bahadin habuat hapo West Jante Hills ya ka niu ba nujor ki sungo la penpau habakran ha ka capacity building extension program na ka bentai kinong rep halas ken blong ka beratip kum ka skill enhancement for horticultural development and sustainability for farmers of NEH region. Bala pelong dak Din Dayal Upadhyaya Community and Skill Development Center YAJR Kabadika College. Bala pelong dak School ba North Eastern Hill University ha ka jinga trailang bat ka ICAR IIHR Bengaluru. Ha kini ka program kila don hadu kumba aspa san paungut kinong rap ki belawan bani shimenta. Lapun kod e program dak pasam ya ki marap bat ki sembai syakino shimenta. Kadang kau wis kong. Important ki om. But a farmer is born poor, he lives a poor life and he dies as a poor person. Unongrap, uim, ukai, uhajinduk, uim hajinduk, uyam hajinduk. Tar ka chikong mumunchwa. Hendai haba pipet na kari kasungi, lar pipet yung nongrap, satay sa rithor, kamnok so kumta. Buon ki chaka lar pipet, ikali ki bahe, bayang habar kan ki yeng kisang. Di jung nongrap, lara pipet yung nongrap, sa Punjab, nongrap, sa Uttar Pradesh, nongrap sa Andhra Pradesh. Pinlam kini ki baru spatam. Ki badan ki kali ki bahe, awak ki emeli ki bahe spatam ki badan ki kali ki badan magi. Tinggalan kecil kalap tabak. Ha berkon kerap karyang. Habun na ki jaga hari India. Kepala penerus pak yung nongrap kecuni. Bat kani kalong namar ba kumgari nadu usnam kinyos katandai spa nyoko kilabun kicikala ha karep karem hakikam kibaki paiba sungi kitre kabang ikhat ka green revolution layos no ka white revolution ka jing green revolution ni ka jing kiyo ha karep karem yokba ka white revolution ka jing kiyo ka dairy ka jing pinmi ka dut ka makhon kani katai kadan ka brown revolution ka jing kiyo yo wheat kaladan ka blue revolution ka jing kiyo ya kecil penmi ki dokha pakter kota ibonjat kecil kela ibangi isari thor iba pelong jauh nongrap long beriuspa ndai kalong do kecil sisa nong ipi ba ki nongrap hagari jungi nyimpat mat ya kita ke revolution ibon ki mission ni aingo ik sarkar ba sedang bon ki mission hendrai ni dang ya kbi leti ya ka revolution kata kecil kela kecil jungi nongrap Rampi si sendap uli ngalayo sansnam bantrai bat ki nongrap sha West Hills hak program jo ke NEC kabingong katakan Nercom project antip shani bi kemau nem bat kita ki sansnam ki lolong ki sansnam ki banga ngalayo bantrai sha kenung kencrot pensyong bat ban wa bantip ban sungthu ya ka chiki nongrap guru yong i ki perchang ku rep thong batam bun le tu yo mentoi nem tai ni jing tep yang ki wan dai ba wan da ji wi ki thau bun du em ja kam ki nang kam ki thau no i go am chidi ngau ku moi nga hi por yong wa yong em le u do la chi ma yong blai bun sem ni ki buru yong i ho wan ot ki chi no ki ma ot ki chu em le yak sa ma le u do la chi ma yong blai ong yu ki ri di ki sniang thong ni jing tep waro is nyau si hi por wo ong ni we manero ko ta wo ong ni gam te yong ni thok khi yu yo khi ndre ong pamban ni gam te ndre yo jungai ne ba siao thok i waro keteng je anut yong i gam ki khon ki thi yong i wo kam sarkar ndre gam mo we male ten nei we e bhai sarkar wo pun yo gam Jauh thui ho pai ki advertisement la em ki push chispa tali ki nong apply di laknut wo e ndrei ni orlongo ga maung website male pai wa male do lai smart yong bulai
kani man ko jing ku yu pi wo yo jimin toy de wo rapi de wo ri snem gi sia ngata ni na parong mo sare cermin ong nang em gam yeg ni ga ri jing gi thau ni ai au sare chini teman ida perchang ni pada bulle udah perchang ru gi snem gi sia yo ina kita jing ri sia yo ki man ko mentoy kamu tene yeg ni ko rap tu thong de bulle kita ko yo jimin toy hari ini kita tahu yang ini. Tahu lembaga ni ga projek lembaga ni jual rak yang ini go he ini ini sumber jod uman go nuksa yang iwi. Kermen sekian pigo am ini waro upen am kam hopi tung hopi uman go kejingker kuyu pi. Bat uman go lega lawe iwi go put go nuksa yang pi. Siang tahu ngai jan ini waro pi. Kat kami watip yang go lese pun pi udah dep training. Ay sekian berbayar yang training, kamu tenai kong gua tetap di training ini, kermen sekian bukso pi bagi di training kong, baru kat bagi jadi live training yang pi, open yang kam hop pi ni tu intip yang pi. Commission berkemission jangan Dindayal Upadhyaya Community College, hari ini kendiat senam, bat kam nilai limbaga dengan program, nampentah inomrap. Kadai bangin conduct ya ki capacity building training program. Kum ka Dindayal Upadhyaya Community College hadu ka diga khilamat nila conduct la kumba palat ya ka sawful ardali di program. Bat kini ki program ki bala ai ki jingarap ko babun. Ya gitu ki bala isim benta ki bala yawan sa college nakathan wayaje nakathan Janta Hills si bara kawai. Bat klamar tatien kindon ru itu kiblayo kajing bentoy naga ni kathan jongpi shani bat haga ni ka khlemat ngatara ni ka siem ka baningkong ba ding ba ni ka capacity building program lesson ka college ka don sa kawai ka vision bat kata ka day ban extend pat ya kini ki program menchua ni khot ya ki participants yang inong rap bagi banwan haka college dongi bansyong sisni bansyong arsni bagin khot iki expert bagin ai kita kijing start bagin sam yang kita gimar nong rap kumki sembay bat kini ki kijing don kam kinang bau ujing thung jung tap unmi bha henry menta nisro bagalade ka poru bangi de ban nipat na college bat banlet syagi jaka ibagi snow ba inong rap didon kam ya kajingara kajongi commission kadi kata bat commission nang bisa khamat tolong haga jinge trailan jongka college bat mapi inong rap ontang haga ni kathan balesi nginang ya sakhamat chigi wi githan haga ni Janta Hills. Ada tembung na do kitu kipor. Upar jo ban khia wa em kami nong sok sok. Upen ku baru pen bhai garan kerja. Ni makani do galat upen da pembiang jingam kami hayung sen. Ikat kau man kat ikam nong sok sok upun ki pai ba. Dei depend le dari gua ki usia hati government job. Kamu siap tu apa ini kisi? Population yang ikam state ni kalian kat kau mengate kami. Yun isi the boy lepi day lak ngut kajing yang minong tong sinong kapo state ni kalian ini. Kathaw em nuka ma apo arajar square kilometer. Tamo population mo lepi day lak. Tamo siap tu apa ini? Untuk ikam masuk, ia sorga upenda pembiang yang dengan UAG ikam. Iwaro kilong yung sen yung kapo state yung. Jadi kita melihat yang kesorga, melihat yang government dan support. Betul ini latar di hukam wanara yang cuma toy pada lembaga lat kiluti goper. Kadang ini hadap kami dan saat ini dan saat dia ini itu orang yang lebih impuem, investasi, dan kita teknologi goper, impuem, implement ini. Nih kita orang yang hadap ini kesini. Dang man ko dang rap sa din.
dan negeri ikam ke government di percang ikam negara sepor aku kuai wa sarkar penurut penhe ke project in tahu invest choki aku wanra iki missionary go fair ko pensuk inong rep perkam jo ne wanra i training program go fair nei benta uyarap ang penku ya kinong yung nong sem yung pi nang ba garep karian. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bahana ka shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka scan jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban permi ki kam ki jam jong ki bre jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kini project. Net yung nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.